UQuality Biyela sayivele zimkhalele inkundla zokuxhumana kuvuke umlisa Mumbe oveze ivideo yakhe egeza izandla ngotshwala obizwa ngecorona. Lobo tshwala lobo kujwayelekile ukuthi buvele emavidweni kaQuality uma eyihlalele eyiphuzela nabangani bakhe. Lo mlisa uthe ngeke aze aphuze yena utshwala ophuzwa ngoQuality, kepha uzogeza ngabo izandla asuse i-COVID-19. Kungene ama-comments amaningi evidweni yalo mlisa athi lo mlisa akayeke ukuthenga utshwala ahambe ayothenga impahla zokugqoka bese buya azochoma. Tino kapa tia mfana iti baleka wafana kuyabeza mfano ye lotshwala ophuza woQuality thina saphuza inonale asayiphuzi yona sesanitizer ngayo wafana sesivele sanitize. Tino kapa tia mfana iti baleka wafana kuyabeza mfano walijo awuze mfana bebothi senza njani thina lento la sayiphuza bebone ukuthi senza njani sesivele sigeza sanitize ngayo ubona ayibamba letho sanitize sifake sanitize ikhona lisaphela ngonto uyithethe nje phela straight ngoba manje angifuni kuba ne-COVID. What COVID-19 oQuality basayiphuza lento le awuvali video